awubuke nje silwane kuhle kanjani imvelo silwane nokuthi kube nemvelo uhlangana nalo Valentine imvelo Valentine hayi le mali silwane ngiko phela silwane ngithi mina sambeni siye la kulondolodwa khona imvelo Mantenga Cultural Village ngale Valentine uyabona gogo imvelo buka kuhle kanjani silwane lalela na uthule walalela idwava nyoni twi disho ukuthini Valentine kepha yakhumbula lo generation zawasafana ama generation lokwenu kwetiganga lokho wena lo sina sikwena kwetiganga esilwane sina we book nako la kuronko we go to places adventurous ngulesinto le adventurous domthana engoti lana machamuka libululu lana iphembe ethwane lana sesiyastephuka ngeligonzo ukuthi enjani iphi ekhona nje la ekhona yani ngoba umoya muhle kuneti uyabona ukuthi kunehlahla kanjani thola umoya lo I used to places yabona Valentine I used to places later ukhanze kunama flowers ama petals buyane Mantenga kuyinhlanganisela kulondolodwe emasiko nemvelo kune comment 14 February something so kusho ukuthi indlela kuhle manje kuhle impela sami uyabona yini libito laleli itshelelo umgubane mabuza 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 awadle lithi kuthiwa mabuza